no ho ene nuano miensa yenam ya ebete ho pentenkwa ediama wo shane nso se eye secure sanitary pad adawroma secure sanitary pad na adawroma nti enene yegina baabie na enyo no nkonkonkon afei Endpoint Homeopathic Clinic wanonso adawroma asoyasene emiede ensemi enyina ede bre oyeni abeti enka ewo kasee mu eyemme Obrempong-Nana KWAKU Ampomah mini anum Adwoa Asare Obaapa nana ya KAAKYIRE Afe yanye bre na yencheche nsem no mu emfa emawa kane pani ya na oda National Signals Bureau ano opani kwabena Adwoa hen mene wo kase ya empani kire se enanu beli ayi court mpo akọ ya court ye se beli ne kura wona mfa ma ne bio eno nti wonko twiri aban kukumu kakra no wa ye ne obetimi bia keka ne ho abom ama ne lawyer fo nyina court akọ kire se ne woso mu ye bia omo aye wie ama wonim se ne de nanka woni kofie nanka woni akwakopem framapa e de adwo won ho nanso ensam a yatie Sompa kase yensa kan e kire se wono ankasa ne mira nim ni ya wodi nanim ewo eye asenibia opani atachia wo kire se womo yem bibia wie ya wonim senkom besan kokoto anase da krompo anka koto ahye senkom beba bio wona ebuabuo ho na nkom akofie akwaji wa home na wona ba bio no enne wono wo ho a womo kekam ne manyina abomu wie ya empani kire se wagya no nanso wasan akine bio na emu nkiremu nyina no onumnyamfo atachia wo kire mu sei. Well, the judge at the last sitting, the judge ordered that he should have his freedom yesterday, and they said they have another matter that they are investigating concerning him. So when he was supposed to have his freedom by their calculation, they released him midnight and then rearrested him on the basis of the newfound matters they were looking at. But the question is, in the period in which he had the freedom, why didn't they deal with the matter? And they'll leave it till midnight and rearrest him. Is somebody very excited and incarcerating another Ghanaian with all manner of tactics who aid justice? And that is unfortunate. It's gone back to Yoko, and I'm going there now for me to come to terms with what is the new matter, what is the new issue. See, because he's been there all this while, and if there were serious matters of consequence, and he's on bail, huge bail, 80 million Ghana cedis bail. He's living nowhere. Washe atachia say obi anka yawie bibia na nso ahomadache woni timika se omagina so ache no a sabe mpradu asawada wanwene ho yie ene wodwene ho kra no a bia na wante ase eno nti wano ankasa mu no wodena ni kiremu ewo yoku na ne ewu mu bia no akwaje nkiremu Yado eko omayi emra sebedwamu na enkrata bi abeto montene so ya enkrata no womu ejina omayi emra sebedwafie womu nhyehyɛ ahodo ya ye friend no standing orders so en womu de enkrata yi abeto dwa womu ejina orders ne so ebo amane senyame ya domu a busumi ya ye womu ni de toso aduonu nson na emra sebedwafo ebesan akɔ asetena biem eda no eye benada anopa no ndu pepepepepe no obi a akɔtena se wei eye enhyiamudi a etoso mienu wo fa edikan wo 9th parliament no emu sede abribia wo mo eye no enchepi na omayi emrahebedwafo wo mo kɔ wo ma homegye mu kakra na emu mafei na brewie duru se wo mbetena ase na wo mo dwendwene hyehyɛ ahodo wo mo de begu akwan mu na boa ama wo mo dwumadi a wo mo di wo honom nso no atimi akonkan enti we de emrahebedwafo no nyina wo mo enhye no nso speaker se wo mpese ebeduru ho na afa ase de obi kura de wonte se dogo bi no abe won pesa life no kura enti nyame ya dom abosumi ne de toso aduonu nson na won besan akɔ asetena biem enkrata yi ya eba emonten no emrahebedwam achiame hene onionyamfo Alban Sumana Kingsford Bagben wono na ne nsa hyasie Yada so ejina Ghana yemno ahye ebedwafie ho sensemo na meka se ya dom kuma ye wo Ghana yemno ahye ebedwafie na wono maba nte ya de atodwa se ye ka se Ghana mampanyi John Dramani Mahama ne na bedi etire Professor Nana Jen Opokwa Jemai na fe Ghana yemno ahye ebedwafie ya chia me hene honorable Bagben wono nso e ka ho bia meka se wo ni Ghana na eno na Ghana dom kuma no aba bonte ya de atodwa se
say ase etia Ghana mamra ya 1992 constitution do etia ye pa wasenka omampani ene na bedi etire ene speaker of parliament ka wono e free Ghana ha say dia ka waso wo mo po obi na wo mo ema se nipa no ebesia na mo na wontimi hwe oman no entoto niema na me ka say dia wo mo so wo mafi oman mo nanso anya dia wo mo atimi ayi obi anabo obi din se asemesi anaso obenten wono ene emehwe oman no so kwapem bra wo mo ebebo oman emo na no ene wo mo che se enka omampani eni wono mo a enka chief of staff ene enka wo se wo mo ebo ni din anase speaker of parliament wono nene enka wo so wo begina mo nanso woni wo ena afa na bedi etwensu no wa e wo se chief of staff ena wono so ebegina mu ye beka se sworn in ye be sworn in na che se wono wa begina mu se omampani kwapem mbra Ghana mampani ene na bedi etwe wono mo ebe sanso aba oman emo nanso wo se ye ka se enka ne ye beka se enka ne isi ade empanyufo a suspended ne se won kwotene fie na wo mo ehwehwe ne mebu emu ansa wo mo ese enka ne no na nke wo se sa ne wo mo ayiye no nanso ne nei speaker of parliament woni wo dia na e wo se chief or justice yera anasema me Gertrude Tokono wono de ya suspended no bom de o gina mu emprempren ese chief of staff no wono ene wo so gina mu yetwa ensem ne so na ye de ani akire mu ewo ensem foforo mu a na enum ho na watwe atwa mu no mpo ena opani a wono ehwe akire sakwankyerefo eda good board ano yewura samejamfi wokọ ayi ase na ja wokohia ampani kakra ono amu di kasasere kakra na Mame agrada evangelist mama pat wo si anoso bra wabade ne emam kakra mfanto fam go mfangu mission mu ena wo wura ne ka mu no wope kakra kwansi bi no de ma no no wode kwansi ma no wie ye pe enam social media manfo bebre no a etwono srani abasa etwetwene da were kire se sapani pa sabre wo opposition amanfo kasa wo kasa won ho ene sane won chesika na wo hunu se eye basa na ne won so ababie na wo che kura wansan so ankwankwache Ghana CDB America choppable dollars eno abomodin na wo che nam so ama manfo bebre ato nda were ede agusa ensam no so eno nam so ama enura krampo yete se opani samejamfi chief of staff abomodin ato nsafre no echese wo mrai no ane no eni kasesie emeyi nsem bia no na wakoye no ne yesi ye de eno de na ye banu ntam nkomo nti no wobi anhyada antibi eno na nam so ema pani ono ekasa ewo abankasie mu yewura Felix Kwachofu suade atugya no wakire se Ghana man pani watia na echi kakra eno nti woba pe sane amanfo chese samejamfi kura be yankaja yantwene dwumadi ensensan kakra na mpo se ebinum sinkie nyi no adi nanka wonkotena fie no wamfanya nsen na ho emfa ma foforo se sabi mpraduasa se wani nso ade a sabi kraman na nso ade a na nya borgadwum na obeche sika mpo a nanka nye dollars nka Ghana cedis mpo no obi ahu se odie wotu mamu edu man sika no Felix Kwachofu su ekire se mampani ni ho watia na achi se woba so obe suspending no so obe inadio so obe twanu dwumadi esuo Ghana fo obi hu no Mr. Samijesi himself has taken a bold step to indicate that he has reflected about the matter and perhaps given the opportunity, he may do things differently. That in itself is in consonance with the provisions of the Code of Conduct. The president who happens to be on an external assignment, once he returns, will be briefed on the matter and further discussions on it will be communicated. Governments want to look into the matter and see whether any corrective measures can be taken. That is what we are on at the moment. Eni ayeti yewura Felix Kwachi ofusu ya okasa edema mampani yeda soa ejina owura samejamfi ensemsem no emo emrase bedwani ogina mumu omanfo wolambusi abaton peswa so ye professor Titus Bayu opanyi dia to dwase nipa binum a womo ano da owura samejamfi so no womo ebo ni tiri so no womo kase ebeya na aban empam no anasa wompam no kura wontwene nsensen no obi ahu se aban na anamobi wose womo a womo kasa ansem nyina womo nni nyina so kese bia na se wobi be kasa asem no dia na nipa no ahye dafa amanyosem ahwehwaniwa en wahye en wo hwe edifam seyi wose kromo ha ye wei sabe emra bia ni honom a ekire se obi kwache wobi dollars ya nipa no wo ye criminal ana se esese ye china so ama ekwakoye nsahode ma amanfo foforo enu achi wa ma ne nsem no anso
ho no mo a wo kire se asem ne kura eba yi owura sami jamfi no ankasa ba bonten de chepa emu odin e wo mu se won hye da nya boni bia de enso ono ankasa ba bonten abepa chew se wanye ne yiye enti omanfo nyina emfa nche no enuhu ben na etise weyi wo sese owura na timi aye weyi a na che se wono ankasa no wahunu sana mo a wotu ye no anko obetimi aye ne yiye a chense de ekoye nanso ne nyina mu no omanfo twea na etwe owura yi sere ne abasa wo se obesere sese omanpani ni ho enti wo gidi pa so sese omanpani efri na kontrom no wo ba won be ye nhyehyeye se de be ya se bibi wo ho no mo a won betimi asi gina ye pa e de afa asemi wo yentie no. Now, what has happened, without going into the merit of it, if you look at the code of conduct, and I have read this code of conduct over and over, I cannot find where specifically it has been breached. It's not to justify his action, but if you look at the section on gifts, it's 1.5.12. What has happened may let us think about, is there a need for a revision of it? What about the public officer doling out gifts? So if you look at it, it's an issue of a moral or awareness issue, but not a breach of a specific law or code of conduct of office. But for him to even come out when he has not specifically breached anything, realize that what I have done is an act of indiscretion and apologize. I see strength in that. Onipa yetene ne sesie yi eye Lambusi Mrasebejani Professor Titles Bayu. Was what for be the chair wa no ne share Ghana yesika semon samso eye Honorable Thomas Sampem Nyako waba bonte de atodwa se Ghana Gold Board wo mo ye adwuma pa wo mo bom modin se emre kakra yi a ndisi abanyeko de betena benwa so na wo mo yiyi wo mo so afo yi amika sei wo panyi kwanche fo yi awodo ena da Ghana Gold Board ano eye yira sami gemfi anu ada ne wo ba nsemi wo so wo de betu dwa se wo mo betena benwa no so no Ghana Gold Board sika woman de eba ya body beka se revenue a bosumi bia cha se eba wono mo ensem no ye sika 2.7 billion that cha se enye sika toa kra 2.7 billion eno na honorable de atodwa se ase wo mo ye adwuma ane wo se wo hwe emfiempi mienu ene aduanu miensa eno 2023 a sika enkane aban ya na wono mo ete so no sika womunya na ye popotwe bi na chese ndosho 670 million na chese 2023 din nyina o sika womu nya ye no wo se wo mu ba 2024 so a na chese sika womu nya ye edi free Ghana Gold Board so a na ye 800 million na chese 2023 edi 2024 ne de sika no na wo fom pa na wo bra NDC amanyeko no ebetena abenwa no so de ebeye na bosumi beye enan emunie chese sika womu adwuri edi abre oman no ye no nam so ama enei chese dollar no cedi no apam no a akwache no de ache no moto mu no wose eyasemde edi maye yengutie mbra. The Gold Board, looking at the record so far from January to date to April, has been able to export more than $2.7 billion worth of gold. Comparing that to 2013, about 670, and 2023, about 670, and 2024, over 800 million. And so the Gold Board, is also the game changer. And we are estimating that monthly, the Gold Board will be doing about $1 billion. That is what we are targeting. And so if all these continues, we are going to see the city being strengthened. Arishma mani po kasa ye waswafo be de etwe ya wono ene hwe yesika semun somso Honorable Thomas Sampem Nyako na eno na chi no wato so ekyem se sisi ye a wokase ye a cha se dollar no abafom mate abafom abedu wahamu nchichemu ebiedu cha se 2% ena cedi no so akosoro a ekopem wahamu nchichemu du enhia 16% na cha se Ghana enche ye besankwan ye beti ade emu ode eno no se wose Ghana send your woman to what money man woman guswa na woman to the mama Ghana etimi afa ne ntoma pefra. The dollar has weakened. It has depreciated about 2%, but the cedi has appreciated about 16%. And so that shows clearly that we are doing more
even though we are benefiting from the weakening of the dollar. You also made an important statement that I want to reiterate, that the cedi is not appreciating only against the dollar. It's appreciating against all the major currencies. And so that shows clearly that what we are doing is yielding results. What is important is not just the downward trend. We are aiming at stabilizing it. And so, yes, we will continue to push it downward, but we will continue to implement policies that will make it stable. Nipa okasa ye your swafo abedi eche ya wado na hwe Ghana yesi kasema wonsem so Honorable Thomas Ampomah. Yamansem ya chi na fe yenko pie mu ewo NPP atena yekase mu na mene wo kasa ya ka kire akwasi yeboa ewo ho anopai ene yate ne se nyame ya adomo a anka no ndubire mu ho no NPP fo so be friends entrefo wa Ghana ha nyina na wone wonsem kan ye bi ya wone pese wona se won na fe yenso yeje edema Ghana fo yenko tie se aso wone ayensa entrefo nhia mu na wie asamben ene wo kan ye ka kire ma hai tie sompa Catch what I mean, Yo. What baby Ujina sign a hot here. Press conference no 1 year we, no one year young swa. A woman what to say. Okay. Yabeshe na fe ye ne ka kire atoa enkomo ne so e de afiri ha sei na ka kire pe baabi agina na ye de enkomo no e de atoa so no yebekọ ensanfufurom ba ansa na yebekọ ensanfufurom no hye no nsoma me se eye NPP osunu kokoko amanyokuo no ene wone kire se enne no wone won santwerefo nhia mu bi won pese wono kan nsem de kire yen na fe yen so ye ge e de ma Ghana fo nyina esanse niema bi a wonu susu se oman ne ti a eye yie anase editie na edika ewo mayimu en wono so pese wono de wona dwenkire e de fa so e de mansantrefo ewo ehone yenkọ hwese yensa be kaka eche bi ma ka eche wetemenka Sompa FM. Okay, ye be hwe Okay, ka eche san fa yekom bi mu na ahoma no ebu ni mu kakra fa yekom sa na tie Okay. Ye ka kire pa bi gina yie ma ye na fe ye hwe se ye betimi e de akọ ahoma ne so na ya pe emu ensem enso e de ama na na ne ho na fe ye mfe ne nchemu e wo ensem fufuru mu a enrada e wo hot bite dwumedie so ebra Obaapa akosu agwagwa agitena se na ne nyina akoye guta nsensem enu nti obamaden atonsa e de frɛ eye yewra Samson ahinsa hwibo odi mrase badwani ya wono kro ye esan so eye soafo abedi akire ya wo hwɛ adwadie ensem so e wo mayimu ye ne no ebo nkomo e wo dwumedie so no kire se oh gutafo de nkrata bia babonten ya wono kire se wono members ya wono ndi dwa nyina no be ya nkasa ne dollar no sesei sidi no ache na hye ne motoam ebo no alata mwemwe na wo bo na pampam konkon no ebe ya nka Ghana adwadifo nso wono nhwe so na nka wo ma eye wono mu a etwade e wo ho no wono nso enya sa emfaso no ebi emfa emfiri won ho na yenhwe se yensa be kaka kire bio na fe ya toa ensem no so ka kire ma hai Okay. Yabehwe yensaka ka kire yabeheda atoa enkomo no so na ensam a yewra Samson ahi sahwibo edi mrase odwani wode tudwa no wakire se gutafo kire se nka members ya wono mu ye adwuma nyina wo montete won ne ma so sanse se sidi no anya hoden kakra se ne ote yempo no sidi no atimi agania ba yese ohamu chemu no dunsia nti wodi nka ya wura chichi ensem pa edema Ghana fo enu nti woni totode se adwadifo se wo montete won ne ma so no enam so ama eye sahwibo edi mrase odwani ya wono kro ye enso eye soafo abedi akire ya ohwe emfididwuma ensem so ede tudwa kire se ebeya anka wono enhwe na won tete won de ma so saa na yenkwa homa ne so ka kire aba ka kire ma habium aha we die asopa pensempa atie e de afiri akwapa no kwafo ho me da say enne MPP amanko na yensem trofo nhye mu
ewo eye omo headquarters no ewa salam down enkram bulumante madam sing na nipa ono ene semchofo etwetwe nkomo ende ewie eye yewura Henry Nana Boache yetabo ne samane friend na nabi ono ene national organizer edema NPP amanyokuo no na ne sema hodo a ode etuga ene ewie ni nyina ne se na efa yewura samijemfi ono atisi edema eye good board no ne sema hodo ene videos ahodo a about ne mame evangelist mama part na nagrada achese na $10 ni ade manonom eno hu sem ena yewura Henry Nana Boache edi etuga na ne nsem awdo Nana Boache kan nyina ne se ohwe eye omanya yewom ye ACDs ena yedi na se yewura samijemfi ono atisi edma gold board no yi dollars edi pie dia na se yenkasa oman ni yesika ACDs no oni gidie ewom sanso san edi tuga se omanpani John Dramani Mahama ebo mmode a na otumi etwena so esanse ena no a emra omanpani Nana Kwaku Fado ewa abemu na yekohu sika hodo $dollars ewo ma Mrs. Abnada Pasi ono former sanitation minister hono yekohu ye no omanpani that Nana Kwaku Fado ehweyen ema ma Mrs. Abnada Pa ede ni position no or resign ye enti se sin ebia bade a na chesa bae de botachi no ba na efe de bono enti ye yewura samijemfi so omanpani John Dramani Mahama ehwe na onenso resigning osan edu tuga se o hwe yewura samijemfi ono TCO edema good board na chese enti ababontin se yenti omuka enti obi a wo ye adwuma na woni akete na se wo shaase $dollars ati se dia na chese eni nyan pa eni chese omanpani John Dramani Mahama etu ho anamo edefa ho osan so echemu se article 94 echese eni kwanse oye party B executive o sign enya ministerial position na so kita position fufro na esa na esa when appointment too and it here as a agency say ono ena ya ndisi amayekun communications officer sanso enene yera Mustafa Gandhi enso MDC amayekun executive national executive obobon benifo bebia omo eya ndisi amayekun national executive and omo esan ekita dible fufro say ebia minister anase dible fufro bi ewa bemu enti eno nam so man quote article 94 no constitution mun ti say eni kwan say broni beka say dual appointment eni kwan say nipa baako ekita appointment emienum pasanso chebu say ye asamijensi aye kana asemi say oyi dollars ni wie no ka no kita no nko a ka no bo epem eye $350,000 na che say eni yan pa ye asamijensi ya so ye eye Henry Nana Boache echemu sen o hwe na ketua ye de memo no a afeno obeje 1.5 million Ghana cedis na che say titisika no ebe emodu pa sanso na o hwe allowance ahodo a ye de ma no se bi okwa brochire akwadwo na home vacation and so dey bia no ye ben $2,000 as allowance on so ebeje ediegulu botom enti sanya ma we ni ano eya de ani enyan na nipa bi se nyentua na utumi ko $dollars na de esese omanpani John Dramani Mahama etumi hwe na oyi no efi ekonya ne so ananse ode ne si nchen na nhwehwemu no etumi ekoso esanse ochemu se yera samijemfi obeye good board siwe enya de ache nti sa sika hodo no eni kwan se otumi enya nti ese nhwehwemu etumi ekoso ode yera samijemfi ensem etu nchen no sanso echemu se ohwe yera attorney general ene kwa me plus sense mechegu mo central MP omo sense me abeya esese omanpani Nana Kwaku Fado omanpani John Dramani Mahama etumi hwe na endei otumi etu ho anamon se ne beya pepe ye ebebe sense attorney general no ye aban lawyer pani pa enti sense mu ato afa no ho a ene se court no de be kwa se otumi edeko na osan no ho na mum se ye kasa wo ye kronfo na se enema hudo bi a ensem fata ye de for bi o ya attorney general de a ese otumi etu ho anamon na osan ni din ho ayesa de anache se nsemo a yewura kwame pras ono eyego mo central mrashe bedwani ekafa yewura attorney general hu nyina no na che se ya ye no kre enuti afi NMPP amayoko no omo press conference a omo ye ni nyina abawiye enuti utie sem na hodo na bebre na no
efa yera Samijan fi ho na kakra ne nso fa Attorney General era Dominic Ayine so ho a chese ochimu se nipa mieni ampeni John Dramani Mahama etumi etuo mo ho na mo na nhwehwemu ahodo bia ese so ye bia no watumi ayafa ho ntumi ni a oba MPP amayeko no omo headquarters no e wa salam down and then senior press conference no esi ekoye eno no Kachire moni adwuma Ghana da se bebre abusiani pe ne bon komo yi eye kachire akwasi yeboa ya wono eto yankra e won kramantam ha ya na wone yen ebo enkomo e de efree eye NPP amanyoko no watan yakasi na ya no gu ensam so ayeka yera Samson ahi ne nsem ya woto e mane Ghana adwadifo yɛbɛbɔ utampanyinfo aba so paa ɛwɔ anamontua ɔmotu no ɛnɛ yɛ nyinaa na yɛtetere Ghana sɛ Ghana ɛyɛ ma yɛ nyinaa na gutafoɔ ahu sɛ dɔla ɛno ahoɔden akɔ fam ama sidi no apagya ɛno nti ɔmo hyɛ ɔmo member sɛ ɔmo tete nneɛma so na ma no ankɔm ɛmmra sɛneɛ sidi no ahoɔden no ɛteɛ no oya dia aban ani asopa na yebesere se nyempanyinfo na ka no so no yenhwe na yeni so tabia sinema bo ekosoro a ne omokama ye na tiase ne se dola na ye de kra ne ma no se ekosoro a omokokra ne ma ne ba e so omopaja abuo no mu na omotimi ate omoka na omonya afaso enti sene dola no kofom amasidi no emu apaja na omompese sebe mbebu ko ne ma no kwatia enti abusiani ati yera Samson ahi wono soafo abedi achi ya hwe adwadie ene mfiridwuma ensam so na wamana nso ho a ene wo kire se hwe sabi mpradu asane a osua wa asabia ya na wo chia ne pa MPP fo won mpa ya won ebo an se nkasidi anke bebu ni mu akodi chi na Ghana fo aka se wonokwa okonfo si kurobeba ono so otimubi Ghana nya agbenepa enimsa BP4 dodo na mumpa ebo ne se anka dollar no enyisem na nkwa trasa ne mujama President Mahama no but nyakopon entese bibini aninti nhwehwe papa President Mahama ban nhwehwe papa finance minister Akufo-Addo on ni team omudi egu akromu no emma sa gold ball aba na etimi enya gold na yede collateral emma enema brain ama yen balance of payment akosoro ema ahoden aba yesidi mu no madwene se Ghana fo yina ye mompaye le ye dwumaden Sompa FM dollar na ate akofom no yesidi no be koso anya hoden na ama ejadie enkomra no de ahoho aba ama yina ehu ahare ye wahu no amode omompaye a ombo nyina ne sanka sidi no emu nu kofo a nkwa ete se samkofa aboa no nanke akase tanuam di ja won anye ne yie opani ate ne nka no Samson ahi wono sahwibo di mra se dwane wono kro yi esan so soafo abedi achi ya hwe mfididwuma ensam so abusiafo na yedaso a kai wo Sompa 106.5 so enie ya affiliate stations bubruja wo meimo wo mo fakase boy bi ato apete Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra me pacho like page no nafo adwenkyere no eto ase fama ye kama yento ansam no eso de adwadie mu na yedaso ejina ye kwa bantama wo asante mantem adwadifo wo horom no wo mo kire se wo mbesrada sa won beka se wo mo tete ne ma bo so pass esi enya de won betimi ayesa ade no adan yi a wo mo kire se wo mo se sidi na hoode no akosoro kakra na dollar yi wone no aprapre sa nyame adom ne ma ekoye e de mo mesi kasam de enso wo mo adwadifo nso sebe Ghana fo mo nwene wo mo ho kakra wo mo kire se wo mo ekofa ne ma bi emre bi atwemu ansa na sansa kire beba no nso wo mo so wo beka sen ne ma no wo mo kofa ye no wo mo fa no ebo dada enti se ne ma sesa se womo stock no e wo ho dada no womo tonton ni nyina kla ni nyina free ho ansa na won betuo na mo se womo te foforo no womo kofa no so dia ene womo atusa anamo no na yensentre ni bawa beidu ena ene adwadifo ni bi etwetwe nkomo womo a womo tonton efia kade ahodo womo ton nuane womo a womo ton ensa ni nsuo niam ye die womo chese womo ate se kane no na ye ton sugar bottle Baako be 740 Ghana cedis ebi kura ate wo mo de no so aba 640 na chese 100 Ghana hwim
efiri hoko enso won be sese ne mani bi wo ho anya de won betimi abibia fa ho sesi a yentie won dollar bab me di boso me se ni boso me dia me calculations am court e parliamentary school timinya e mathematics kakra me ye e chile se ne buta panimfo e ba be kasa asem che o ma bantem dodo but me nim se de o se $50 this man to be nyina na buy e da so go so na metimi na chetim se fine e mo ni enima bi de e ba down na e say e reflect on by case ka petro no ya te so kakra but case ka da so tajina enti bi enu a betimi asesa Wei aye adwadifo bi ewo bantama na yete wo mo nkan wo mo ne yensantwireni bawa beidu na twetwe nkomo yi Enrada ewo hot bite eso ewo Sompa 106.5 FM wabra anti akosua gwaboaje tena dwomo en woni president edema Ghana Union of Traders Association Guta wo mo panyipa edidi nkomo na president ede to anti akosua nim se anano da obetena dwom e kan se enka edwadifo do wo mo hwe no wo mo tetete wo mo ne ma no so a nenso no no asaba watwa U10 ya watcha say enya ade adwadifo no wono betiti atete ne ma so sanse nkyeremu ewom woto so ekiremu se emre bi etwam ebi esi panyinti wo mo pese ebi besenso esie wo se emre bi etwam sidi no eba fam ema no wo mo hwe ni mu kwan se geja sidi betimi agina bebi agina ananse betimi aba fam aka ho nanso no edu bebi na kyese sidi no asanso ehuri a akosoro ama kyese adwadifo ya wono mo tete wo mo niema so a eka ba afie enti wo se woni adwadifo no bi atwetwe nkomo yese nkeja wono mo tete niema no so nanso no adwadifo ni bi ede wakosem de to nanim se emre bi etwam ensem bi esi yenti no na afi de anya de a wono mo ebetete niema se sanse wo mo tete so ebedu babi no eka ebebe fie obi a wo kasa asem ni bia dika nokre obi ni wono ma obetumi de price controls aba omaim we are not in price control regime enti price control regime a yehu bi o manga na me ye omampania champion no tama omo de price control ba ya one ton sabo na amanfo ye kalabule amanfo de holding ene sane man ba ye no nokre ni enti a socialist countries no kra ni ye ni bibia ye frɛ no price control enti o manga na no ye practice liberalized trade enti not even the government obetimi akase tentina chia obi nton na de say there be that enti ye appeal any education bi any ye de amaye nyina ye ho Nipo kasa ye president edema Ghana Union of Traders Association Guta Dr. Joseph Obeng abusia ye transam ne so ede ama o hye so se secure no dumienu bremu kase na waso egusu awutie e wo Sompa 106.5 FM so hye so ma me pa se maya be ma meda ma mienu ntami minim se ne ma no ya na wona ho siesie tie pa oh ya na se eduru bosome sa na se wo mu twa epokoko no a eya na ho nsem no eye bebre titiri no aho siesie no nanso ade a ebetimi aboa ana etimi boa won ya me betimi adi ho dase kese de ama wo pa eya moasene ya wode moasene no eya na eno ene etimi boa won pa nanso se wan secure wo ho a ubepia kwabontene untimi nhya atade fita untimi nkuntunu ho untimi nkoto bepacho ne nyina no kwa abontene a na wape secure sanitary pad eya no wape no biato bema ukokromu a eya fa akukuduro so na kogina store ho na tobi koma wo yere ana wo kanchema no odi e birthday gift no a odi koma no yere sa bi na fama no no wabeda wase pa ne enti o sa uchusu secure ne say boa wama na taban no tenten kama ya efa nim fa kire nyina eno nti apambeka we utimi de kwagem utimi de bobolo utimi de ye ne apese de ye bia afei ya sanso de pel cotton e de ahyemu a boa pa ema ya na ba ku na ya nom de na aba no de o ye pa na ho na hwehwe kakra we no eyi ni nyina e de free ho kese pa ewom ne se ne bo no e da fam se kulam afei ehyemu bebre ya akwantuo no se ne ye wo kɔ ne bia no ebetimi aboa wo ama wo nso atimi akɔ akoduru kama pa me pa chaw ba bia wo ya na wo kɔtɔ bie no uduru ho a ka che ne se ope secure sanitary pad ema se munya secure no dia ene nampa mu ye secure ampa afei endpoint homeopathic clinic na dawurumenti hwe se ye den hahama ene sayade no se ye den hahama
eno no yemfa sekan nka ho ene ye de opire han enti se obetimi ayo opire han ne correct na so wonko dampa so me yemfa sekan na sekanfua emfa nkotwitwaw enkotete honam dua ne bi ntungu ba bia na aduani akyeremu ewo endpoint homeopathic clinic na wana timi aboa pa yaso ye kase no ewo Shell signboard Spinters Road enkran ha ya afei ahenema kokobin so ewo asantemantam mu yebutuwa den eba no awo mu nsem na emema nso yade ba ko ewo eya na tai ba ye so pa eye prostate no afei se be ma wo ne oba mo ko akwantuo na wagya ne kwan mu wanhwe ye dakoro oba be ye hichi na nya nkwande na emom na ye sotoro sanse wagya oba no wakwan mu mesrew pa kohu endpoint for na yemwa opa afei eba no se wasa abo no ho aba how kakra na afei nso no entini mu yade bia hawo no fa ni nyina ekodan endpoint homeopathic clinic na yebeboa ama enu papa ebetimi aboa wo na watimi ayiw afisa ohawe enyina mu afei eba ne nompemu na afei waposo ye oya no so a eya abra na yemwa opa me say ye wo Shell signboard wo Spinters enkran ha ya na afei ahenema kokoben wo asantema mu ho nso so yebutu ho bibi kire wadwen a ene ye monkomo wo 0244 867 068 and I say 0274 234 321 na fe oni yen abo enkomo abusia yen nyina we so na yen twa ho sima ye ba ye to aso KWAKU, minim se wa ye she. Me kra man nane. Na so ebony show ho embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but don't got as a condom. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho to say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko basem penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bodwuma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited age ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kaso a. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre mono no. Onye mereda. She, we kura no miensamua ene obi en foforo yawo. Baako obua kwase paase kumase. Ene baako so pokua se nkran ha. Obia se na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just said about dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra wo yi kaso depo. Ene pokua se de no kra to nchen a. Wasa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wasa bie depo kese nso e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kra da nchen a. Ebisu Magazine Road, head office no. Wa bie depo kese nso e wo da de ntam. Edwesu Accra Road, Femeswa opposite Alaji Celia. Ampaba Meboshen. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas Improvement Point Homeopathic Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby omutibi screening Emma Huni etuasia. Na a endpoint homeopathic clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na dear friend premature ejaculation no. Be maybe a one would offer kwakweshia. Asa wo dine ho agro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathic clinic na yemwa e man me
ama mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo demu fo yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no na akra hanso so de wo mo ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demu fo medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me si aye fita asesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Abusian Chamfa. Sawo peduduo 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso, abeboye. Sompa TV, Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa enunti na wasomsom papa. Yesan mo akwaba de ba eye awia premtobre ekasebo eso. Na ye to ansem ne so, ne de ani akyeremu e wo ka akobadie ene eho ensensem emu. Na enum ho na Ghana aban ya na kanema mpani Nana Ado Dankwa Akufo Ado eda no eye se roto ye wo man mu no ase ye gigea ye nhyeda nhuna no enunti wo ba modin a etwa mu no ye se dabi we die nka wabepe kwan foforo bi so na sika oman no ehwere e de fa roto eho no wape kwan bi so apɛ esan de am oman no nanso enokra nam so ema 11 ne ho nsensem nyina bɛbɔ adze nanso anko yie kra enam so ema Ghanafo ekɔ abato so kɔsesa aban ema NDC aban ya sabre mampani John Dramani Mahama eda no ebaaye no wono so kyerɛ sɛ roto no obesan de aba bio sanse eno so boa ema oman no enya sika edegu futuom eboa ma oman no esikasem etimi egina yie eno nti wakeka ni say nyina wieye na nsan ya be say let's say 2 months ago and aban ne say afedi enhyehyɛ bia oso woye na wadi gu akwan mu no wagusu a woye akakitua bia kato na bro na wawie eno nti Ghanafo nhwɛ anim say roto no obesan ade aba bio eno na National Road Safety Authority wamodi atuje kyerɛ say oh awa atu aban moni yo sanse roto no eba ebetimi aboa pa ama oman no enya sika kakra bio nso eba beboa ama akwan so ene akobadie enso atimi ayetoten na embom wo ka nyina impani se ye kekama yefunu no ye kama dampan anu nti wo keka de ama drobafo so woni metua no wo ka kira ban so se be yanka we no won fa nkwhye se nka wo kotwa road wet no a na nka wo de akwhye ho no watua se ne be ya he wo de tasi na nam wo wode private car ibi na eko empo se fidie mumruntum e na wode kwa ni nyina unya kotwa road wet say kim na watua na enu atimi aboa ama peperiperiye atimi aba pani ya oni amansan edi nkita ho edema National Road Safety Authority eye Pearl Adusu Setakle say in wakano your foreign cars via omuba ye kro no mu omu cars no shen no so and most of the time no omu de say akwa no nti omu say no ye ni akwa bi so ye beje omu sika ye de ehwe akwa no nti omu say no na to no ho no mu betua ebeboa pa nso omu aye no abefo kwa so ana say automated way bi wo ho a omu aya omu de be ma ye hu se ne ebeko nti ye so ye twen se be ma ye sika ewa futrum ne de ahwe kwanso jojo hu dwumedi ya asempa eti ya pese ye twene ye hwe abefo kwan na pese omoje no se ye hwe na ye beje ne pepepe enkankan ni hwe ya ifiri amafoforo so ba e betumi the app no ana se technology no
aje wo na emma ye ko bompe so ewo baby faako na de akwahia ne slowness ne congestion be ba dia e the National Road Safety Authority njiri say yeso ye ji etumu pa Abusia nipa etene kan eye nipa oni amansan edin kita ho edema National Road Safety Authority PEL adusu setakle akobedie ensem kronoa emu ne ewo na adwumayefo wo monka bomukuo ewo keteke atenaye wo mo de atudwa se omeya yewo musu obi baba bontene no obekase ankrankra medisika eba behye akobedie adwumadie mu wo mufu aso bam se aban emfa mankrankra no wonye wo se nansemu ntemu bosume makomako nsoni ese wo mukwa adwumada bia nso ketua de wo munya bida wo se free bronya mu a wo mu akọ dry wo mu di Easter dry nano Mother's Day dry chese bibia re enya wo mo yere no madawro makoranka eniema mu beye den de ama wo mo pa ni nyina wo mo awiata so da so kobanti na me no kasa die wo mo che 1720 aba wo mo de maka de nyina gu fom kopem se sa sika no wo mbetua e de ama mo na wabra wo ne nsemtwofo etwetwe nkomo no ekuo no wo mo churchofo panyin Benjamin Suman e de atudwa ya wo che se wo mo nam ho no wo mo aso sharp wo mo atete pa se ankrankra wo ho no ma wo mo kita sika ya wo mpese wo mo de be se dwumadie no so aban atwi na so akwakwaya aban dwumakuo ntino aban na hyehyɛ bibia ma wo mo se niema bekoye wo keteke dwumadie mu na so wo de be se onipa ba konsa na wo betimi aboa ma niema yeyedi a aban entu sa na mo no yentie no. I know that people are ready to invest, so we the union we think that government, as he said in his nation's address, he mentioned the same thing when he met leaders. So he said any underperformed state privatized, or so we believe that the state of railway now, how it is the capital intensive of its state, we need investors. Onipa yatine ne sesie yi eye Railway Workers Union wo mo church for penyini Owura Benjamin Esuman. Yetoka se bono eso enwata ewe dwumedi ene Sompa se eje no homena pa edintintimman Ghana ene awiase afade nyina wo mo de wo stamp asisuo se dimayaw eye for God and country just enyasem keto edu samre no a obi efidie eda Sompa na wo bra Prof Abochi etena dwamu a wo de se dwumedi yi enwo chiame no wone nkoso hene ya wodo ene wo dumesoa ye dodo ewo sunya west mensino emu ewo bono mantem ne emu nana aye biafo etwetwe nkombo edo de tu dwa se Ghana ha sei kama se ye dwuma ye nsem abafo pa mebuno se bio si ebenye dwuma ye no ebafom ye abodi beka se unemployment cha se wo fom ene aban bia betena benwa so a cha se onsedan fa nani enko mebuno ho na ene obehu mebun so no sanse wonmo enye dwuma enye ntino enubone cha se niema ensem fata yase wonim ready ene eno an wo mo nomo esanso wonye dwuma bebe bia anye ntino wode nani bre kwaso a wonim ready so eno na cha se ha emebunu ni ye pa ewo mei emu na wode adwenche bi baye a wose Ghana fo ye mbobo won wese sebio ebetimi aboa dachi bia da wose sie hwo mei emu a niema bebre ewo no mu a enke ebetimi aye ama emebunu anye adwuma aye wose sie hwe Ghana haye a Apostle Kojo Safo Kantanka wose Nyankopon ache na de ankasa ya wode ne nsa eye adwuma na wose sa ban no ene ne betena se na chese won atoto niama na se papa yi ebetimi aboa na wa church mebunu kakra wahu niema bia wose mebunu timi ye na ono nso kosua kakra no de kofia na watumi ene nebusua ene ananse ne mensini mu etimi anya adwuma pa aye na wato aso echem se MMD assemblies no wose Apostle Kojo Safo watimi aboa wo mu ye pa wose ade bi wo hodomu a ya friend no pavement blocks ye dodo ya befo kwanso kra ye no ene wose ye fa ede eye wose ni nyina na wose yesua na assembly members ne ade ade a wo mu sua no wo de ko wo mu kro mu a ebeboa amemebunu etimi anya adwuma ye
Yen mentemu na aye mfuturo poto na yesi adwuma ni ho amanfo complain aban ne pa assemblyman bia no omane mount machine ye dey create pavement blocks media metro ye e be 200,000 Ghana cedis aban na so okoko fa free China aba ana apostle safo kantanka o man contract say ye machine a e betimi atwa pavement blocks amayen instead of say obetu 200,000 obetumi atu be 100,000 pe na emrante wo area ho na omunya adwuma nye no ma omu ntwa sa pavement blocks no nti unya ni pa be biensa bi omoye engineers o metima manager o ka ni na en support di ye twa ye nya enough then all the access route to the area ho no omo nhya ase na omo nhye pavement no which is very simple mo ya mo engineer ka ho be bia say ye de pipes sha ase ya ye da sha ase kire bi obi be so twin so ko ni fi a enya afi no betutu pavement no emrante na maba woni benya adwuma ye so me so mo se be ye 2,000 Ghana cedis mo de ane say mo ntwa pavement na mo nhye all the inner roads ye ya makroma ye fe no ye nipa na ye adwuma nti sika ba be sho mo botom nti omo nom red ni sa tramadol no they will stop. Nipo kasa ye nkwaso hene ya wodo ewo dumesua ewo Sunya West mensini emo ewo bunumantem emo nana aye biafo gianda ne ekotie ye no abusia ye mongra mu ewo ensanfufrom na afianfia ne nkyeremu ewo framantem mu ukopie mu ewo framantem mu a oforiso obusumi da etwa mu yi ne da ya netoso aduonu enwotwe ewa afie mu ena yete arehosem bi ese abrantie bi a ye frɛ no se Christopher Ahodo ya oye mobile money vendor enipa bonfo bi a mimfo bi abamodea kwagini sika won wie nso amana nso ha wan sa bonito se dimakum a wono agene nkwa ede afri ne nsam eno nam so ema framantem prosi atran kase no eti won hugu montene so ya wono ye se nyaade ya wobeda chance wo che sa nipa bonefo ye ekodi sa emim no na wade won ejina emrana no eno nti enam so ema eye Regional Police Intelligence Department ena fe SWAT unit no ani nyina ewe prosi adwuma kuo no mu ena fe Operation Motherland Task Force ena Local Community Watch Group from say Action Now woni nyina ka won ho bomu eye se sampotam ho abonefosam ya ekoso no nyaade ya obepene amana kwaso biu eno nti obomodin a eti won ho gumu eye se nia ekoso no won behwe na won atusa nipa bonefo no esosa mene wo kasa ya prosifo ede etintim nsam ede aba ekire se sa nipa akodi sa aboni nipa makomako enan woni aso won mu na won din ene didi suwe Michael Sawonu obofo Michael wanya mfinhia no aduasa 934 Kwaku Agboada 43 years ena achu agbagla wono nso anya mfinhia no aduasa ensia ena ba ko aka ho ye frɛ no Uchuku Onyesu wanya 22 years ono kwa de nkofra lata yawo awa ba tanko ba bedi pass already anya papa bia no bedi ye wo ba baji amanfo nkwa e de afiri wonsem awrawusemi esiye ewo eye kroba kwa e friend say gbagbala kope a eben Diamond Cement Factory ewo aflao eho ena asemi esi ya prosifo ye say nyaade ya obeda asem ne so kra eno nti wonti wo hugu montene so ya won che sa nipa nan won ya ye say enimanimu ye won hyehya won kakra edo agina mrana no na semra ne bubo won a emra no ene won akoahye Yenfao enko emfinfi mantemo gomua okyereko ewo gomua ismensino emu eho ena abeto dwase akuafo a womodo mo womu nsagu womu ti ya womu esuo womu echiremu ese nansemu entemu samso kese bi dampotem ho na ya bie samso na ma ensuo atuafa womu no baye emu a womu ado wompotem ho ni nyina sei enti so womu na hwani wombedi kura no den de ma womu ensem we nyina ebeto dwa womu kyira kaso wini bakwantimpon yi womu ye adwuma kese wo so sede beye betimi aboa ama kobedi hu nsem akonkan enti womu a womu kon womu nyina bekofa akon na wo banso akas ni nyina fa akon aba dia ye friend dualization no ebi ni womu ye wo ho na womu chese contractor ye di adwuma no ahye ne nsa no womu block sa samso kese no sede beye ensuo no entwi makwan mu na womu betimi aye adwuma no nanka ebraso adwuma na du babi na se mbebie samso no a enye no ane se mo bo manfo amane se wo ebre wie du si ebebie samso no nti wo a won hyehye bi no waye ene se mo no wo mbetwa no wo mo de akwakogu wo mo dem a wo metwa de akwakogu wo mo dem ne wo mo te ya ne se ya bie bridge no
ama ensuo nyina tua fa emo no so nti wo mo srese si ade asese mu aye den enti aban enye bibi mfa ho bia ade wo ma wo ya blade no kwan no wo ma wo ya blade no wa block baby a ode isu no fa ba no we ya to baby fofo ode nama na isu no start be alba na say do ode oyi baby a na isu no fa dada na ade no isu no fa ho be se go no wan ye sela na ode baby a ode vet in the fine so the ode ma no na isu ebu kwan no do so bu kwan no do na wona ade ma ye ode oyi baby a isu no fa dada oyi for ho ma na isu so san so of ade wa mo be say ye mo the same thing happen with this year so ye edumadi amina do ma ye obi mo bobo ye fertilizer aja ti so ye tumi ye de ye afa so sande na ase obi we stages e was stage we na edu no eni ahoden we aye emu apiafo bi e wo gomu a ochireko na ye ti wo mu kenu achi aban ana musini ye won potembo Margaret Nana akon e de arehemu nsem afa mo no se wo mu nya botire na obeka be yun da adwuma sam o man no mu den na ho do won ho asi ho se he be ye kwadwuma na all of a sudden that way asi no ye ko farm ho no na che se ehwe semi enkofo wo su na mma na wo wo mu no balus no kankan na hu na yes feje dum emu ne bi kura na ekita me emu aka je anka kakakre bi a wo ba abeto ma ba be yeziban ma ye bebezi esi ani na se ye nam nsuru mu mpo ne yakwato emu bibia se ye ba shon to won kan wa komanto won ye so far so ba tampa wa hide bibia badana kwanso ye fi here me na me district director ye kwekwesia da contractor no na mo ose no mo fata no so ya ye na ye de abo nenne nso ma ba be hu mi amedemani e be hu medemani azim ma hu mo ti bia no se ba ma ban na so ate na ekwan obaba abobo awon because eni ayekotie yeyi eyegomua is aban anamusini Margaret Nana akoni a woche se akuafo no wo monka wo makoma ento wo yem na yade a assembly no ebeso wo mase ewo kwan bi a wo betumi eso ye to so ede amamo no efri nura eba na ye bom amane wo ye kase boy emu se US court se si a ye kase yewura Kennedy e Japan ene anas areme ya wanas wo monsem ana eda court no anim ewo honom no $18 million sika ya anka wo mu twa ye se damages emfa emma owura Kennedy Japan no court no ate sokura e dia ba $500 wutum so he level no ba bi scan da eni ba bi abedura difference no anu o hye papa na afei na enkrata ankasa every yewura Kennedy Japan na kache eye Ken City for ho aba ya wo chire mu ese eye nokure so obi ate se bibisa akoso a nokure trodo wo mo aloyafo court no di ruling ne eba ye no e na aloyafo no nso wo mo file motion for se petition anase appeal kwan so ya ye friend remitita eno na Latin kasa ya chese se bia wo court ne ye de entansa bi tu tiri so a wo mo ebe srese e bia ano ohye teso anase ruling no yentwamu kura enti wo mo ede sa remitita ne call ye no e na mpenifo a wo mo tena asem so hwe mu no wo mo se we de ne kwaso no enti sika no enya de a wo mbebo atu agudie nanso wo mo ate so every $18 million no ede aba $500 na owura Kennedy Japan enkrata yi emu wo se wono de wo de nyame ase papa se asemi ko ba nyina wo se no kra no wo hwehwe wo se atentene no wo hwehwe eno ene nyankopon atie ni mpa ebo ya waye ede ama no na wo se wo kɔ anim no won de obekɔ so aka no kra di no kra ewo ne dwumadi ahodo nyina mu ewo omayi emu wo se Ghana fo asemi eba ye nyina mode mpa ebo eta nachi wo se damase enkratai owura Prince Ejei ena nensa ehye ase oye personal assistant edema onunyamfo Kennedy ohene e Japan ye KWAKU wie kase bodo nyina ewo obi eman so na rahusem ye free Nigeria bemu eba ene se nipa bonfo bi a yesuso se wo mu ye Mozambique ne wo mo akwoto ahye military men so chese soldiers for so amika sei nipa bebre na ene prepare modi ebinun so ato yanom ewo ense edo na wo mo chese afia hyase no Boko Haram fo hyase ya na wo mo prepare nkofo kuku nkofo ye nya
nim de ekoso e wo Nigeria memo na wo mo si yo mo da so de ya ne soja ni ba ko na oka ho bia sebio wotimi nya ne ti edidi mu e no ne nsentropho edidi nkomai na nsem wo de tu dwane ese wone de wo mo kampo do mu a na ohun se nipa mienu bi a wo mo ti motorbike so aba besie ya wo mo kuta etuo na wo mo tu ne pe chase wo so wo mo abo ahun soja ni wo mo ahun na chase wo se wo mo so etimi ekun se be ya wo mo ne nipa mienu ebetimi akon na wo mo ye ya mi ka sei soldiers for no ebi epra ebi mu so atoa yanom ewo ense do na saara ho semi esi ewo Nigeria memu a Bono district ye no ewo North Eastern Bono district ewo ena saara ho semi etimi esi ye na wabra sa ho semi esi ye do ye ne Nigerian Army spokesperson Lieutenant Colonel Onyechi Apollonia Anale ye ne no twetwe nkomo eno oche se arewo semi si ye no as Nigeria ho no defense headquarters wo mu bo mu prumu abo mu a enya ade mpanifo etimi eba ye no ne nam so ema nipa dodo na etimi to ayanom wo nse do ma ebi mu so eprepre mu ode na wei arewo semu a esie wo Nigeria memu ye gina arewo semi so na afi ye de aseda e de ama secure sanitary pad so obeso yasene ema ye de dumienu kase yi e de ebeso mo medical catch se ope sanitary pad papa amoasene papa oba onfichi kromu ebetimi aboa o ama ne manyina akrakra kama mepacho comment so a na wape secure sanitary pad ehemu bebre ne bo no nso de da fam se kulam ubenya bi ato afi wapomuden sem betimi akoyi a na odo ho e de akwakodom endpoint homeopathy clinic me pacho ye chira kwan no ewo shell signboard spinters enkran he ya ena afi ahenema kokobin ewo asantemantam nso ejinemu ewo ho me pacho be ma oba nia ehaw bia ode be ka kire yen ye behwe na afi ya papom den papa e de amount numbers no eye 0244 867 068 ena afi 0274 234 321 na fe oni yen abo enkomo afe Lexter Ghana Limited enso ebomodia e de Yas toothpaste and afe the toothbrush no enso ebeso yasene me pacho se ope aposen papa ye betimi aboa pa oni wabusu abom ho ban e de afri kaka ene wewe ho a me pacho eye Yas toothpaste and an brush no eno ebetimi aboa pa me pacho ba bia wo bia table so for baby obenya bia to open do so pomu dia eya no afre 0501 619 588 0501 619 588 and answer 0501 390 339 na oni yen abo enkomo adansi hu ni mapapa ni nyina no eye nana KJC company limited na kache enewo aboa bia ya na wo osua srade a ho osua so bedo srade a na osua boa preku wo mo aka ni nyina afofo ho ene woni sua nana KJC me pacho eba no cement plywood building wires cement iron rods roofing materials ahodo ni nyina bia me pacho fo ni kiremu ewo nana kwadwo JC company limited na kache wato apetin ewo Ghana fa na ba bia opesa one ne bonkoma ya afre no ewo 0204 355 040 0204 355 040 na oneno abonkomo aduane papa de eya udia eno ankasa nso ekanfo pa me pacho Adwoa special local foods eho ena also do ani kire na aduane bia wo pe say your man mu aduane papa ana ankrofo de ani bi mpo na wo pa udu ani kire mu ho a ubenya bi ato na bibia nso atimi aye kama pa wo ye delivery nso eno nti ba bia ofre no a wo de bebrew afa social media no so no Facebook TikTok Instagram eye Adwoa special local foods eye afre 0246 359 951 and I say 0535 484 392 na fe oni yen abo enkomo the sciatica commandant no eye 21st clinic na dawroma wono no ye nhwehwemu ehunu ye eno ade ho anu yiye nso ede ba ye mepa chaw ba bia wo ya to ye ho apete yade bia ha ode ba ye besa ne kama na emom se ye sciatica nko ade a commandant no peseta no eye 21st clinic mepa chaw hwehwe yen ana ode frɛ yen ewo 0540 311
311 0540 311 311 wenu madawroma enu wa so yasene ema sompa kase etwa ne ho ewo enkran ha 106.5 Accra ekopie mu ewo Asante Mantam sompa 93.1 na Ayiko 100.9 FM enso egiye na fe Adamfopa radio enso egifa mu ewo Paris France abrochima mu no anso hwa na takwa sompa FM sanso ena sompa takurade sompa tachiman sompa sunyan ena fe nkranza doma wo mu nyina anso egibo pitin mu ma Ghana fo nyina etie bie afe decoder na so no na eye sompa FM ho so yaje ho sekireme na ewo ho Facebook eye sompa 106.5 FM Accra ena fe sompa FM live YouTube no enso eye sompa FM live ena fe www.sompaonline.com enuanuma yaje bre ebe pesensemu mu edema mo eye me Obrempong-Nana KWAKU Ampomah mene Adwoa Asare Obaapa nana ya KAAKYIRE ya metiefo nyina monitia waje anyado